Kajing hikai shna bat aidawai lingba ka filing mintoy lang Herbal Care Society ka way nag Islam hakabaya day bat ki dawai kan bat sumar khasi kapadan ha Omsning Riboy District kan long ha ka arpolai terek unai lur arajar arpusan ha Omsning Auditorium Hall ha ka por shipo bejemen step. Hakatekas ngi an wanya simbenta na do Dr. Ricky AJ Singkon UMP ke Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency uba Shambor lang Renja u Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Barikos Nongsteng MDC ke Omsning ki dekot ka society kentop ru ya kito ki bala shim bat ki bala syak sumar hakatekas dam bat ki bala yo jing kia ru ringkat bat ki nong snong na ki snong bala register bat ka society. Nah, Presiden jangka feeling mentelang Herbal Society right mabu William Simship di Boy District Meghalaya. Agar pulai tarik kandon ke program hatau dalam sning kinongan isim benta UMP CM jang di Council nata UMDC musning na RTC bat kapares nata kataror bar resno kasat long nyu pemtru long pra kamote long khandai sno tasmo ba kini gerba sno lu aba tikata ya sno kinong dan leki itu belayo jengko jengkia na jeng sumar ka cuma kin pertalen hakatung sini kabadon ke program bagi nyawan ya sekilan kenang bang mengawtrai lu sumaru bangan yo bagi semua sungai lamba itu pun kya iki dan apa baru isnong dokter bersumana du mencipah du kat kini sini kita belajar jengkau jengkia kita mengamana terusnya light break punya sekilan hagate program te ngin ay taning itu ya kecing sina bat seperti itu ya bro ketemu dia dawai to listening ngin ay taning yang pura dari pulih putih punya simbenta kum kekam hikai kum kekam ya simlang kecing suma banyak terekam kok wede kum hostel jong kene feeling Thailand Herbal Society keting tertib ya keteng tidak dawai nak keting tertib ya tu ya berapa family yang terlakai lu yang tertib lu kita keting dawai bah sedian tu ketika aku mulai tadi itu mulai isi bertai kan yang nomor dah lakin cip remun lagi keteng setmat dan mana nyamut dan yang sedang nak beresna dawai dah kepisah dengan family haba umpan pelaj online syaba ngau try simet ngakwa su bansna dagi family kini saya atau bisa mar khanda khnang ba kini yo lang ya kata kecing sibeta kecing mentoy lang kabayo mar rang kado ban yo silang na society datang kami yang tip pembana ya pi ka ba no sesuatu apa pasti nongkong ya pi kasih canja tinggi sedian pandadek oi nadu balik boyong de prabu ulah ni simata kan society tamaga kamu ngai ni kasih panatu bai kita cimpang bala sumar baro sikata kemut kitu bala yo jengka jengkia ha betul ni semua bar bani simata lang mapiru kacing penam nak liang sing snaru berkat dorang nak pemilih macam kiri ban kedua itu bin ay tanya ni ya berok bin ay kan ni sabnya bangi yo cuma Thailand tuan ni simenta kata isni wadon ke program kenang ba mapiru ini ya suatu berlait nak kata kecing kendu kecing emosion haba kecing pamawate haman kayi kai itu kami itu badan simpang sudah yang dilakukan semua bawa dia ke arah kata sini hewan yang simbenta kenang ba program kami kalau internet di sisa lawan mungkin yang sosial bat kita ba hewan yang simbenta kasih bakar kita badai lai pendap nak pembeli ke jengki
tangkan ni tak penting kulai ke baro kini apa si betalang ketemu semua kulai si gun kulai si hacago Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya